chuap ti fai na ti la hemi lung detox te pon ti a hemi chungchang hi video ka siam to ka siam na ka kum thunga kum level yam to a tun tuma adu tan kha a en the anga tun tuma hian hemi chuap ti chakna emo hemi chuap chak lo ta na tha emo tin hemi chuap hrisel na ta na tha rim hrim te kha kan ti tu la ti lo tur te le adam doyang te kan soi do na enten ngai thlai la ama saberin emi kan taksa ti chaknan chuan exercise hi kan mamo thin chutiang che chuan kan chuap ti chaknan po hianin mi chuap in soi zoi exercise kan mamo boka ama sabera chuan hei thok dan ti mayang belly breathing ten ti a diaphragmatic breathing ten ti a hemi pon lang taka tholowai te thuk taka thok hi ania hi chu YouTube lama te ati dan chu a hriat thei manga chin power sleep breathing an ti te box breathing an ti te hente poi tha a te soi mai chonin soi fia hi ahara e ba ka hianin ke akal ringot te po tha tlan te po tha chuanin kong chho step chowa tiang kal te tin jima kal te po a tha thoni ka tiang taksa exercise hrim kha kan chuap tan hianin a thaveka ina poimo chu voi khata ti treu emo ti vak ai chuanin ti zin ngun taka habit anga ti kha a thavoka chone ba ka hianin poimo eme baka chu meizial hi ni kan chuap ti bal tu le kan chuap ti che tu tamper chu hemi meizial zuk na sathi ni a damdoi na poin hei COPD kan ti a chronic obstructive pulmonary disease an ti a meizial thildang wangan om thei thona chungin atam ber hi chu meizial zona sa ani thin an tholei thei to lawa oxygen te pe ka nga ya oxygen kan pe a heba ka an thok anom nan steroid a hip chi ang chi te yang chi te la chiu chi te khade chung po kha tam ta ki chu a chok thei lawa mu hi om mai ni in COPD hi anasat to chuanin adam thei to lawa chuap thak top transplant de top lo chuanin chuwang chuanin mejil zumi kan ni chuan sim poimo kan sim theingang lo ni pon zu klem tal kha kan ti tur ni hei pakhat lata ela chuap thrisel na ta na poimo ber chu mejil zuk lo hi ni chuanin hei pollution tila hei mejil zukhel lo po kan bulmi tan an zuk chuan kha kan lo hi bluta hei motor khu ang chi te khol thil khu le baibut khu kan pe thiam meng chu heng laka ithia film phrang ma poimo boka chuan kan taksari na ti hiam te po poimo kan ri lu tuk la kan thau tuk chuanin thok te po har sa ve thri in tui in tam hei hi voi kata in teu labani lo hei bit anga tui in tam poimo hei hianin kan chuap te po kha ate fai thri antioxidant kan soi fowa antioxidant hianin kan chuap na le vung om thei te kha ati zia om thri na hei berries kan ti te berries sa chuan hei sunlu hi berries chen hi kan tan chuan mu ol sama chuan thei thur lampang chi hrim hrim nimbu ser thlum te hei ser tok te yang te thaveka chuan thlai na hring ang chi a hel ei chi ang te po a thaboka omega 3 fatty acids hei thaboka amu te pon a omang mara choi sanga ate flaxseeds ate hei nut kan tiang chi khokher yang te po hian a pai tha ani lo pon online tangina cha theya chuanin vitamin D hi kan chuap hrisel na tan ingana pui mo em boka vitamin D kan hmu thena ber chu ni enga tangena ni chuanin R2 tang kan hmu theya pa ag tangin thlai na tang hen chon vitamin D kan hmutam lo chu wangin amum kan e fo te hi atangai ve tin mi zo jianga yan na in vitamin D la chami kan tam ang reng boka tin kan thut te pon hei du da taka thulovin hei han thu ngil de wila yang te hian in kan chuap na tho kha ti chak thei tin
zai te po hi an kan chuap hi aloin soi zoi ve zai te po tha adam doi le in lama ele in angatan te chuanin pudina te tha hlang ei mai te po hin theya in amum te pon oma in phut ang chi te pon oil ang chi te pon oma rang in heng te hi online tengin cha the in online tanga cha the ang chi chu lo tek katum don ya wan heba ka eucalyptus te tha so thing te po enan pudina tea an ti ginger tea an ti so thing atanga siam thing pui ahlanga kan ei thelo kan ei pelo ni pon so thing kha chum tui in mai thei boka in oregano an ti oregano hi Mizoram chan om chiat lo mai thei hei po online tanga cha thei chuan pakhat le poimo chu video ka lo siam to kelba an chungchang kelba an hi chuap tan in thakhop maya tin mezial ngei ta tan te ngei du tan te pon kelba an hi eya tha hi po hi tui sore mo chum tui mo in mai theya in online atang te pon cha thein ka hria thei chon hi po hi lo tek tumanga kelba an hian in hemi mezial te kan ngei thut hianin kan chuap te vele khata khana thangal ngot lova khatiang chuap lo in recover na te po khan kelba an hi tha chuan ai eng kan hrianga ai eng te po atui sor te ti diaka tin tuit ne na chopola atui in te amum te po chuan tulsi te po tha tulsi hi chu kan hret thewanga ei hritlang tan te pon atha hi kan chuap hi ti faya thok te hi atin wama in purun var te po tha purun var hian in hei taksana le vung te ka siang khan hei chuap na le vung chuapa inflammation te kha tan te po tha tin purun var hian in chuapa infection viral infection ang chi te le bacterial infection po ni sela yang khan tinga tan khanin ang lo hit athapoka chuanin Asian ginseng khrim hi chu chuap tan hian athadu vek maya ginkgo biloba ang chi te po in ser chi khrim choi to ang khanin chuap tan athapoka khang kha alar zual kan mu thei turang te chu ni yang lo po hi dang choi tur chu omnual in ana thodan te kan soi vek lova athen chuanin kan chuap na le vu te ti zia oma than ka chuanin khas te ti chuak tama bol hlo te paya than ka chuanin kan chuap capacity te mayang boruak adon thei zat te kha ati chak thei boka tin ai dan te po hi tam taki chu atui sor te achum tui te ni yena all sam chu yena man te po ato chuang lova online tang da pona cha mai the ni ole khang kha chuap ti chakna na tha le chuap hrisel na ta na tha kan soi thei le ma jong chu te se